Druga rezidba u našim voćnjacima se obavlja u vrijeme vegetacije i zove se ljetna rezidba ili rezidba u zeleno. Zelenom rezidbom se popravljaju i dopunjuju učinci rezidbe u mirovanju i pojačava se osvjetljenost krošnje kako bi se osigurala kvaliteta plodova i zametanje rodnih pupova za sljedeću vegetaciju. Što se tiče savijanja grana, dakle možete ih lako staviti pod neki ugao od otprilike 60 stepeni. To je najbolji ugao za šljive. Ne treba ovu granu poluskeletnu saviti skroz ovako, jer ako je savite skroz ovako, onda će ovdje početi rasti vodopi i imat ćete više posla tokom kasnije tokom ljeta i tokom zimske rezidbe. Kod šljiva možete ostaviti ovako u ljetnoj rezidbi, možete jednu od ove dvije grane možete da skinete. Može to biti gornja ili donja, svejedno je, važno je samo da nemate, da nisu konkurencija jedna drugoj, tako da bi, dakle ovdje do kraja iduće sezone ovdje će sigurno da budu rodni pupovi, jer dakle hrana koja bi odlazila na ovu drugu granu koristit će se za ovu ovdje koja je ostala i za formiranje rodnog pupa. Posebno vratite pažnju da kada vežete grane špagom, da napravite bunar petlju. To znači da mora biti slobodan prostor između špage i grane, jer ako ovu špagu skroz, a to mnogi rade, zavežu uz granu, grana ne može da raste i kasnije trpi i dođe do njenog sušenja. Pogotovo kada se ove grane savijaju, ove donje, dakle skeletne, evo sad ćemo i ovo ovdje da savijemo. Evo napravit ćemo jednu bunar petku, dakle 2 puta to zavežete. I dakle drugi kraj svežete uz deblo, a ovdje na drugom dakle kraju kada vežete vi možete ovako da riktate, što kažu, namještate kako hoćete, da popuštate. Kad bi ovako više dole povukli, onda bi bio veći ugao, a dovoljan ugao od 60 stepeni. Ako ne napravite dobar ugao, možete je ovdje dole spustiti. I pritom treba zapamtiti da ako je grana još, dakle ako bude pod uglom do 90 stepeni, kod šljiva se često dešava da nakon 2-3 godine ta poluskeletna grana počne da se suši u ovom donjem dijelu i nakon godinu 2 dana nećete imati tu granu, osušit će se. A najvažnije vam je da kod šljiva, kao i kod ostalog voća, da najviše roda bude u donjem dijelu krošnje. Dakle, da bude oblik piramide. Da gore na vrhu bude najmanje grana, da budu najkraće, a da najduže grane budu u donjem dijelu. Osim, mnogi isto voćari uzimaju tegove, recimo, i sad njih često kače na grane da bi dostigli željeni ugao. Po meni najbolji način je ili špaga ili čak žica. Dakle, isti je princip sa žicom kao i sa špagom, napravi se jedna kukica, stavi se ovdje, drugi dio se mota oko grane, oko debla. S tim što jedno treba paziti kod žice da se ne usječe žica u deblo, jer onda nakon 2-3 godine deblo će da naraste preko žice i nakon godinu 2 dana može doći do potpunog čak i lomljenja stabla, a tim i gubljenja roda. Osim savijanja grana, dakle ovim špagom, one grane koje su zeljaste i ako hoćete da ih formirate kako treba, ako nisu dakle previše odrvenile, umjesto špage možete da koristite jednu drugu metodu. To znači ovdje samo skinete list i samo lagano povučete. Dakle jednom rukom pričustite, drugom samo lagano uvrnete granu, da čujete jednom krckanje malo. I dakle to uradite u donjem dijelu i na vrhu. I samim tim ste doveli granu u željeni ugao. Dakle to je još bolja metoda, brža. Dakle kad su grane zeljaste, dakle samo ih ovako malo zavrnete i imat ćete željeni ugao. Isto tako kod ljetne rezidbe šljiva ne treba biti mnogo grana na ovoj poluskeletnoj grani. To znači ova grana je prejaka i ona crpi energiju i snagu. I slobodno je možete skinuti i da ostavite da se hrana raspoređuje na ove druge grane. S tim što tako ćete i otvoriti krošnju. Kao kod svih ostalih voćnih vrsta, važno vam je da krošnja bude svijetla, prostrana, osunčana, a isto tako imate još jednu opciju da ako ne imate dovoljno
ove špage, možete grane podvući jedne ispod drugih. S tim, jest da je ovaj ugao malo veći, ali nakon mjesec dana možete doći i onda samo ovu granu ovako izvučete ispod ove špage i ona bi trebala da bude u ovom nekom položaju i na taj način ćete nadomjestiti taj nedostatak špage. Dakle, možete je privremeno staviti pod ovaj ugao ako nemate dovoljno špage, dakle da bi dobili neko razganjenje i nakon mjesec dana, mjesec i pol, dakle samo je vratite ispod ove grane i kada je vratite ona će biti u nekom poželjnom uglu. Osim špage možete da grane razvodite i čačkalicama. Dakle, čačkalicama možete da savijete grane. Dakle, jedan kraj čačkalice zabijete tu, na grančicu, a drugi kraj zabijete u deblo. I ovo je sasvim dobar ugao. Ako je grana jača, možete staviti 2 čačkalice. I na ovaj način isto ćete da razvedete granu. Inače, ljetna rezidba šljiva radi se zbog toga da se eliminišu vodopije, da bi krošnja bila osvjetljena, prozračna i zapamtite da ono što uradite u prvim godinama razvoja, dakle razveđena grana se radi u prvim godinama razvoja. Uvijek zapamtite da vam grane treba biti otprilike ovako u ovom položaju. Dakle, u ovom položaju. I dakle da moraju biti otvorene. I da u donjem dijelu budu najduže i da se, što ide prema vrhu, da se jednostavno sve više sužavaju. Isto tako morate uraditi izolaciju provodnice. Dakle, ovdje gore na vrhu može da bude samo jedna glavna grana. Da se izolujete u provodnicu, a sve ove grane nekih 10-15 cm ispod nje možete slobodno da kidate. A onda ove grane, dakle, koje idu ispod 10-15 cm možete da savijete ili čačkalicama ili špagom, ali pošto bi tu trebalo da budu, dakle, te grane koje nisu dugačke, onda je bolje da to uradite sa špagom. Neke će naravno pući, ali nije to veliki problem. I dakle, ono što uradite sad u prvim godinama, to će vam biti osnov za rod u narednoj godini. I zapamtite da ako ne savijete grane dok su zeljaste, ovaj donji dio grana će da drveni i bit će nam sve teže i teže savite grane, čak i špagom ili žicom, odnosno tegovima. To znači, evo vidite, sad ćemo ovdje da savijemo granu. Dakle, ako su zeljaste i ako nisu toliko dugačke i odrvenule, onda ih je lakše saviti čačkalicom. Ona će kasnije rasti, ona će kasnije da deblja, ali će imati poželjni ugao. A vidite ovaj primjer ovdje, ova grana nije previše oštar ugao. I kada je ovako previše oštar ugao, onda na početku nemate rodnog pupa. Ovdje uopšte nemate rodnih pupova, dakle već idu tek nakon 10-15 cm se pojavljuju rodni pupovi. A da se ova grana savila u početku, pod ovaj ugao, onda bi i ovdje bilo rodni pupovi, kao što je recimo slučaj na ovoj ovdje grani. Evo vidite, budući rodni pup će biti odmah blizu ovoga debla. Dakle, ne smijete zakasniti sa ovim, uradite to prve 3-4 godine nakon sadnje šljiva, tako ćete formirati, dakle, željeni uzgojni oblik i kasnije ćete imati mnogo manje posla. Kod ljetnje rezidbe, dakle, također treba obratiti pažnju da se sve ispod 80 cm, 60-80 cm grane moraju kidati. To znači ova ovdje dole grana, ona se mora